إلو هركس دبهيزا كل باشور السوري بتايبت للسويداء تشد قومة هيزن يعني تشكدارن حكومتا وجهز آل السوري إلو خده جرافي راج هاندن كو أو درباسي باجار السويداء بون وحمي دبر خستنا بن كنترول خده دكيليا بيشيد آدر باسبون آوان بينر نجاكم كوجين مزن لويدري للسويداء بيك هاتن جمالك تاني دوازده كس بقولين وان تشكداران هاتن كشتن نتني اف لقلك دبرين جودا بن بيكرن لدجي مزنو بيروزيين درزيان لوي دري بيك آنين حقارتك مزن بيك آنينا وديمن وانجي لنابا مديا ديجيتال پر برنگ كي زيدا هاتن بلاف کرن جبر اوه چنده درزيان لسويداء كوجبر دبن يعني جي واري خود هلن جترسا قر کرن و کمکوجیان جوی دري درد کفن اف بویر چما چبون جبركو إيرو سروكتيا روحانية درزيان راغهاند كو أو بحكومة الهفدكن بلا وزارتها باراستني وهمجي وزارتها هندرين درباسي هندري سويداء ببن لبشترا سروكي روحية جواكا درزيان حكمة الهجري قوت أفداخيانية هان بدار زوري بوان هاتيه داين هم شامي همجي دولتين دربا زخت لوان كرنا دور دا بانكر كو او فيغا دبن قركرنا كما زندنا وبيد في هيا هركس لهم بري في حكومتي رابح دكيليا بيشيا درباسبونا تشكدارين حكومة وجهز لسوريا بو سويداء جنازين دوزه كسان لسرهب هاتن كوم كرن اف ديمنين كوم كوجيا لميوان خانيا الردوان كوكي يكم كوم كوجي لوي باجاريتي تومار كرن چاودێریا سووریا مافێ مرۆڤانجیە ئەشکەرە کرد و 19 سڤیل هاتنە کوشتن دناڤاوان دە ژنێک هەیە. ڕوودانە ڤان بوویەران پشتی داخویانیا سەرۆکاتیە ڕۆحانیا درزیان پێکتێ. وی ڕاگەهاند و ئەو بە حکوومەتێرە لە هەف دکن چاک و ئارامیە لە هەرێمێ پەیدا بکە و جاوی لە ئاڵۆزی و ڕژاندنا خوێنێوەرە. نرحب بدخول قوات وزارة الداخلية ام بخير هاتنا هزين وزارة هندرين دكن كو كنترول سرسازيا اولهي لشكري سيفيل و باراسنا بارزگاهي بكا ام بانگا حمو چكدارين بارزگاه سويداي دكن كو بوزارة هندرين رهف كاربن و برسوا درباسبون اوي ندن ام بانگا هزين وزارة هندرين و كومن گريداي ويجي دكن كو شرب سكنينن حتا كل هف کرنك جبو مسوگر کرن اولهي سيفيلان و باراسنا جانو ملكان چه ببا لێ بدوێرە ڕێبەر ڕۆحانیە درزیان شێخ حکمەت الهجری ڕاگەهاند کو ئەفدا خویانی bi fişara Şam û dewletên derve buwan hatiye dayîn. El-Hicrî got ku hikûmeta veguhêz li hevkirin binpêkir û êrîşan didomîne lewra vê gavê qirkirin li ser wan pêk tê. المعروفية الكريمة بعد مفاوضات عديدة پشتی گلک دانستاندنان بشامره تا انجام جوان و راستی هف پیوندیان در نکتن. داخویانیا کومه بلاف کر به همو هرگولین و شامل سر مفرس کریه. لیتوی قبول کرنا مجوه داخویانیا رزیل جبو کو پاراستن ازاروکن خواب کن حکومت شامه پیمان خرا کرن و بمباران باجار و سیویلان دوام کرن. نها ام راستی شر قر کرنه تین. درزی بان دکن کو هفگirtî bin û xwedî li hev derkevin li kêleka xwe hilgirtina çekê wekî erkê herkesî hate binavkirin. ام بانگا ول همو باجار و دولتان دکن مزن بچوک زلام و جن لپیشیا و پنگاوا بربری به همو آلاوین دستان ده بسکنن. هێزên İsraîlê çend derbên asmanî li dijî hêzên hikûmetê pêkanîn û di nava wan de kuştî û birîndar çêbûn. Lêbelê ev li ber binpêkirina naberêgir. Lêbelê çalankirina mal û milkên xelkê Swêdayê êdî dest pê kiriye. Di van dîmenan de xuya dike ku êrîş li ser dikanan têne kirin û teve têne wêran kirin. Çekdarên girêdayî hikûmetê heqaretê li mezinên durziyan jî dikin û dîmenên wan li ser medya dijîtal belav dikin. Hikûmeta Sûriyê veguhêz bi zimanê wezîrê parastinê dibêje ku ew ê hêzên leşkerî ji Swêdayê vekişînin û ewlekariyê li wir bihêlin. Lêbelê li ber çavê wan sembol û pîroziyên durziyan dibin lingê çekdaran de ne û heta vê kêliyê xelkê Swêdayê di nava tirsekî mezin de ne. Lewra
پێلەکە کۆچبەریە دەست پێکردە و هەوارەخوا دگهینن دنیایê. Di şerê çend rojan de bêtirî 100 kesî ji her du hêlan ve hatine kuştin û bi sedan jî birîndar bûne. Lê jinha û şûn de dê çav li ser rewşa hundirîn a Swêdayê bin û goman hene ku wekî bûyerên perava Sûriyê dubare bibin.